Poštovani gledaoci, dobro večer. Edukacija mladih o pružanju socijalnih usluga osobama s invaliditetom dio je projekta Društvena ravnopravnost kroz socijalnu produktivnost mladih kojeg provodi Udruženje distrofičara Cazin. Projekat financira Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-Sanskog kantona, a svoju podršku dao je i grad Cazin. Edukacija je bila besplatna, a završna radionica projekta održana proteklog vikenda u Cazinu. Predsjednik udruženja Hasmir Delić. Udruženje distrofičara Cazin danas je na kraju završavanja jednog projekta koji se financira iz budžeta Unsko-Sanskog kantona, a preko kantonalnog ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta kroz grant za mlade. Riječ je o uključivanju mladih u pružanje socijalnih usluga osobama s invaliditetom. Nakon završene obuke i uvođenja mladih naše zajednice u mogućnosti pružanja socijalnih usluga, danas smo upriličili zajednički skup i zatvaranje projekta. Znači, ovo je drugi put da kantonalno ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta podržava našu aktivnost uključivanja mladih lokalne zajednice u pružanje socijalnih usluga prema osobama s invaliditetom, konkretno edukacija mladih u pružanju personalne asistencije osobama sa invaliditetom. U završnoj edukativnoj radionici sudjelovali su mladi koji su se javili na ranije raspisani javni poziv na besplatnu edukaciju o mogućnostima pružanja socijalnih usluga, odnosno usluga personalne asistencije za osobe s fizičkim invaliditetom. Edukaciju je uspješno završilo 10 mladih osoba, budućih personalnih asistenata. Nijedna osoba s invaliditetom nema potrebu za istim obimom i vrstom personalne asistencije, zbog čega je vrlo važan individualni pristup. To je odnos u kojem asistent čini ono što osoba s invaliditetom od njega traži i to je ključno za poboljšanje kvalitete njihovog života. U sklopu programa Servisi podrške za samostalan život osoba s invaliditetom organizirano je i informatičko opismenjavanje osoba s invaliditetom, koje je financijski podržalo Federalno ministarstvo poduzetništva i obrta. Drugi dio projekta je da se izvrši informatičko opismenjavanje osoba s invaliditetom. Projekat financira Federalno ministarstvo poduzetništva i obrta kroz raspodjelu dijela sredstava prihodovanih od igara na sreću. Cilj ovoga projekta je da razvijamo smisao tehničke i tehnološke kulture među osobama s invaliditetom, te da istima kroz edukaciju informatičkog opismenjavanja omogućimo da pristupe pojedinim informacijama i da razvijemo svijest tehničke kulture, odnosno tehnološke kulture koristih. Koliko im to znači, govori i jedan od članova udruženja, Sinan Muharemović. Odlučili smo se na ovaj korak zbog toga jer svako zaslužuje u današnjem vremenu koliko toliko da bude informatički pismen. Bez informatike smo danas, nažalost, niko i ništa. Osnovni cilj spomenutih projekata Udruženja distrofičara Cazin je integracija osoba s invaliditetom u lokalnu zajednicu. Sve je više žena koje se odlučuju svoj ljubav prema izradi raznih slastica usmjeriti u pravcu pokretanja biznisa. Hobi tako postaje izvor prihoda, ljubitelji kolača imaju mogućnost većeg izbora, a registracija svakog biznisa značajna je i za lokalnu zajednicu. Primjera je sve više, a jednu zanimljivu pozitivnu priču upravo ispisuje i Aida Dekić-Liđan. Nekad je izradom slastica popunjavala studentski džeparac, a već nekoliko mjeseci uspješno vodi svoju kućnu radinost Slatki kutak. Biznis je pokrenula zahvaljujući podršci grada Cazina. Poštovani gledaoci, bilo bi to sve u prvom ovosedmičnom izdanju Panorame Info televizije Cazin.